Mednarodna konferenca Southeast Europe Business Networking v Radencih. Coinvest Balkan Venture Forum v Novi Gorici. 9. slovenski forum inovacij v ljubljanskem Cankarjevem domu. 23. konferenca Slovenskega združenja za kakovost in odličnost v Portorožu. Mednarodna konferenca Evropske mreže poslovnih angelov EBAN v Helsinkih. Delegacija pod vodstvom Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo Evropske komisije Mission for Growth na Zelenordskih otokih. V torek 11. novembra 2014 se je pričel uvodni domači del 8. letošnje turneje mednarodnih poslovno-investitorskih programov Vseslovenskega združenja malih delničarjev Investu Slovenija, Investo.si in International Investors Network, Investu.net. V okviru tokratne turneje so se predstavniki VZMD v uvodnih 3 dneh udeležili kar 4 odmevnih konferenc širom Slovenije. Predsednik VZMD, magister Kristjan Verbič, se je z ekipo Investo TV tako v torek udeležil pomurske mednarodne konference Southeast Europe Business Networking. Na tej konferenci je preko 150 podjetij iz več držav. Veseli me, ker tudi številna, predvsem mala slovenska podjetja spoznavajo, da je tuji trg še zelo neraziskan in da so tukaj še neizkoriščene priložnosti za gospodarsko rast, za nova delovna mesta in tudi za razvoj samih teh podjetij. Na konferenci v organizaciji Regionalne razvojne agencije Mura, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Spirit Slovenija so se v 2 dneh o možnostih sodelovanja dogovarjali predstavniki preko 100 podjetij iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije, Luksemburga, Madžarske, Nemčije, Slovenije, Srbije in Turčije, pri čemer se je zvrstilo več kot 1300 poslovnih B2B srečanj. Smo se zelo potrudili po celi Evropi iskati podjetja oziroma sodelovati z vodji delegacij, konkretno 11 000 km, okoli 1000 telefonskih klicev in seveda sodelovanje s partnerji. Že naslednji dan se je ekipa VZMD mudila v Novi Gorici, kjer je v okviru projekta Coinvest potekal Balkan Venture Forum. 3-dnevnega foruma v organizaciji Laboratorija za odprte inovacijske sisteme COBIC, Europe Unlimited in Balkan Unlimited so se udeležila številna domača in tuja startup podjetja ter predstavniki investitorjev iz Evrope, Izraela, Rusije in ZDA. Glavna ideja je, da poskušamo povezati ta talent, visokotehnološki podjetniški z mednarodnim tveganim kapitalom, da bi lahko omogočali, da se ta podjetja širijo v tujino in internacionalizirajo, po eni strani pa tudi dokončajo svoje produkte, ki imajo izjemen izvozni potencial. Zbrane je uvodoma nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, magister Janko Burgar, ki je pokazal precejšnje zanimanje tudi za mednarodne poslovno-investitorske programe VZMD ter dodatne možnosti sodelovanja iz naslova siceršnjih prizadevanj ministrstva. Slovenija ima ideje, Slovenija ima inovacije, pa raj rečemo, da smo zelo dobri predvsem pri invencijah, kajti tisti del plasiranja na trge pa je nekaj, kar nam še manjka. In to so pač ključni izzivi, predvsem tudi s tem, da pridobimo tuj kapital, tuje znanje, tuje talente, predvsem za vstop na trg. Eden ključnih izzivov Slovenije v tem obdobju, ki prihaja. Ob magister Burgarju je magister Verbič o možnostih poglobljenega sodelovanja spregovoril tudi s številnimi predstavniki organizatorjev, Kluba poslovnih angelov Slovenije in drugimi udeleženci, predvsem v luči obiska Helsinkov, kamor se je odpravil naslednji dan in kjer se je srečal z najvidnejšimi predstavniki Evropske mreže poslovnih angelov EBAN, Finskega združenja poslovnih angelov FIBAN in številnimi uglednimi udeleženci z vsega sveta, ki so se aktivno udeležili 4-dnevne letne konference. Global ideas are spread around, and always when I have the opportunity, I remind there is more money than good idea to invest. So up to us to discover. Thank you very much. Na forumu v Novi Gorici so tu investitorji med 70 predstavljenimi projekti za najboljšega izbrali plovilo 3D Survey slovenske ekipe Modri planet.
Gre za brezpilotno plovilo z dodelano programsko opremo, specializirano za zajem podatkov iz okolja. To zadevo smo začeli razvijati v začetku leta 2011, se pravi že 3-4 leta skoraj. Smo najprej delali tole kot storitev, za sabo imamo preko 250 opravljenih projektov. Tale produkt je rezultat teh terenskih projektov in smo zdaj dorasli do končnega produkta, ki ga zdaj prodajamo. Proizvodi slovenskih inovatorjev pa so se sočasno predstavili tudi v ljubljanskem Cankarjevem domu, kjer je potekal 9. slovenski forum inovacij. Zadeva je v celoti razvita v Sloveniji, s slovenskim znanjem razvijena pod mojim okriljem. Delamo izključno in samo z najboljšimi slovenskimi strokovnjaki in zato smo prišli tudi do revolucionarnega produkta, ker nas danes že, mislim, da že več kot milijon ljudi po svetu gleda naš promocijski film. V četrtek se je predsednik VZMD na povabilo Slovenskega združenja za kakovost in odličnost udeležil njihove 23. konference, ki je potekala v Portorožu. Zbrane so uvodoma nagovorili Janez Benčina, predsednik Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, dr. Erik Janssens, generalni direktor Evropske organizacije za kakovost in Jean-Luc Moulet, predstavnik Evropske fundacije za menedžment kakovosti. Programi kakovosti letno prinesejo 4 do 5% večji bruto domači proizvod in seveda tudi temu primerno večje število zaposlenosti. To pokažejo poglobljene študije Britanskega inštituta za kakovost in ko smo mi v Sloveniji delali primerjave, če bi Slovenija implementirala več programov kakovosti, več orodij za kakovost, več pristopov in načel, potem bi lahko ustvarjali približno 2 milijardi več bruto domačega proizvoda in 40 do 50 tisoč novih delovnih mest. V okviru konference so se zvrstila številna predavanja in predstavitve referatov domačih in tujih strokovnjakov, zvečer pa sta sledili še podelitvi znakov Slovenska kakovost in slavnostna podelitev nagrad in priznanj SZKO. So what certainly is also for the European Organization for Quality is important is the profession of the quality manager, because that's going to be in the near future also very important, this development, because from inspection, production quality, we are moving now more and more to service quality. So the software becomes more and more important, and in the presentation I had today also, and some other presentations, you see how important the future, how other features are important, and we will certainly support the profession of the quality manager, that in the future he will be able on a high level to talk with his management, and that he can do transformation, restructuring. If you look to the Congress team here, restructuring, we heard about banks, but restructuring is a continuously improvement. And I believe also here with the number of people present here would be a nice development for your country. I'm here to share some of my experiences about United Arab Emirates' journey towards quality and excellence. This is the first time I'm come to Slovenia and to share some of the experiences, how the leadership, the government, the rulers, the Prime Minister of UAE and the business leaders have adopted and embraced quality and excellence to improve the competitiveness of nation. Today I attended this event. I'm really impressed by the participation, by the energy, by really the willingness of people to share, to learn. I think it's an important moment. It shows the commitment of Slovenian people for excellence and the like. What I suggest, what I encourage organizations in Slovenia to progress is this sharing what works. There are so many good practices out there, learning from each other. Do not stop if there is any obstacles, any problems that they encounter, but still progress. If you don't find a solution internally, there are so many other companies that can learn you. So the concept of the network of working together is something that can help and support and boost competitiveness in Slovenia as much as in Europe.
Tokratno turnejo mednarodnih poslovno-investitorskih programov Investo.si in Investo.net je predsednik VZMD nadaljeval z obiskom Helsinkov, kjer je potekala mednarodna konferenca Evropske mreže poslovnih angelov EBAN, s katero VZMD aktivno sodeluje vse od lanskoletne konference na Dunaju. Obisku Helsinkov je sledilo še sodelovanje v delegaciji pod vodstvom Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo Evropske komisije Mission for Growth na Zelenoortskih otokih, v prihodnjem tednu pa tudi udeležba na podelitvi prestižnih priznanj European Small and Mid-Cap Awards 2014 v Bruslju, ki jo organizirajo Evropska komisija, Evropsko združenje izdajateljev vrednostnih papirjev in Federacija evropskih borz. Tako po letošnjih uspešnih predstavitvah v Beogradu, Bledu, Bratislavi, Bruslju, Buenos Airesu, Grodnem, Jaroslavlju, Kopenhagnu, Madridu, Montevideu, New Yorku, New Delhiju, Ouagadougou, Parizu, Piranu, Reykjaviku, Teheranu in Varšavi, ter lanskoletnih v Astani, Almatiju, Bledu, Bakuju, Bruslu, Buffalu, Bukarešti, Cape Townu, Celju, Dubaju, Dunaju, Kijevu, Ljubljani, Madridu, Minsku, Moskvi, New Delhiju, Tokiju, Torontu in Zagrebu, mednarodna poslovno-investitorska programa VZMD nadaljujeta z zagotavljanjem učinkovite prisotnosti in predstavitev svojim partnerjem na 5 kontinentih. Vabljeni, da cenjeni interes za sodelovanje pri dogodkih in aktivnostih sporočite koordinatorju programa Investo.si pri VZMD na telefonsko številko 031 770 771 ali elektronski naslov info@investo.si.